Ka office Jong ban soi kerteng harum kapentip bat penmna pait ba yar ya ga Dorbar Pyllun Jong ga kur Lai-Kynja Ksanmaw en penlong ha ka lifeway direct jamang arajar pusan por shipo bajemen step hapo Philip Memorial Hall Rangblang Parish Hall kumta lakar pat ye baro ki di khat ka kur Lai-Kynja bakin sngau ha ban pelai por khnang haga degesni knang bangin yo bani kran ye kimat ki ban sawan ra haga degpo palakar pat ru ye pi ban pentip igi bahai nga sam jong pi ki badon shaba bagin wan haga dega Dorbar lagar pat ru igi bawan Dorbar bagin wan daga akor kaburam badam sha igi no gino ki bawan Dorbar daga jingbu ai nge pimpuram ye gane ga jingbu te kublai shibon naga kharwo Jong Lendo kur Lai-Kynja Ksanmaw.